Makanya popole tu sapu Baitullah itu pa, oh angka ni hawana suruga. Pena yero hawana suruga, popole kisau Baitullah itu pakada tawe. Kok kiasi pengaji? Hawana suruga itu. Pakada tawe kok kiasi pengaji. Pena yase gitu, kemana ni bepakanjai no tu? Apa ko yawa ko no tu? Ya kada ni tahu, kok kimai pengaji, aja ni dia bisa panen, tulah ni awaran suruh betul. Penelitian itu bisa panen, alhamdulillah. Sudah tulah yolongi pengaji, awaran suruh betul, pak masa kita diolongi na macam wila dah sewe. Wah, cuma ya peringarangan. Jadi boleh saya betul lain, nalu lupa ingat tahu kasih. Atau dia na ita kina dia nak kada pengaji, ya lalu nama kale nyawa tak. Apa kau makan kale nyawa tu bau. Lawa itu apa lagi? Masa meta pasingan ke yeru kada te pengaji na. Yeru lawangnya lo. Apa yeru kada te pengaji tapi memang nalu kita kada pengaji tapi makale nyawa kai. Boleh kan orang nanti na jampain kata lisu kana ka. Oh, sakitnya tuh di sini. Apa dia itu tuh? Apa gitu dia tuh kayak mau zaman reku detona? Apa ni? Mau je solo ku detona au? Jadi agak pale ya kona pataroriase kita we alhamdulillah. De pai naliwa kanjana tu kemariawa ki munro. Ya ku pujila ada munriawa. Loka Petuah bugis cahaya iman di hati. Setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تذكروا قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Maghrib yang kesemuanya insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terliwa-liwa igana papinyamanna fung Allah Ta'ala. Terliwa-liwa igana papirina fung Allah Ta'ala. Biasa mi denai sadari tulialemi ya sang hebat. Padahal napuade pun Allah Ta'ala rilalanna aqram labi'e wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dek koromai walakko padisengang sangadinna cedelat dami. Jadi ia komaju ita sangaleta cedelat dami tu. Modering ita sangaleta cedeladam itu.
Ia nak keadaannya Bapak Ibu sekalian sekarang depa na paturungi pung Allah Ta'ala busi. Mairo watunna tolibosi kadaki tolibosi mana? Napa kitu sadar mau gue? Napa kitu maingat mau gue? Weh, dek pene manyamang ipaturu bosi. Jadi agami pa pakuliat tadi tumakuragami. Tapi ero mapantantu pungala Ta'ala. Iyana ro isukuru kang tang rigangka lori pungala Ta'ala idi mana ang kaya lo masigi. Alhamdulillah. Ia cineng kuamanang ni sampuloloy Bapak Ibu sekalian matinulu manang ni lo masigi najancin na puang walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Benenge tasidie kampung amanu ang kamanang ito ay matapwa wattaqaw rangi mitau lori pung Allah Ta'ala lapatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Majapu nabuka ipung Allah Ta'ala barakatim barakakna minas samai poleri langi wal ard andrange poleri linoi. Napaturung ipung Allah Ta'ala barakai poleri langi mage na monriolo langi pak kodega turu poleri langi marajingnya rupole yawai. Jadi ko turun ni arobosie tapai di tanah ya narona menyamang tu tanah-tanah ni. Tapi sarana ya ronang amanu wattaqau matappa ki andrange mitau ki lori pung Allah Ta'ala. Salah sedi pakuraga ya na ye kegiatan taye pada aku salah tahun naro arwani ratu na 20 asera siapa orang naro 20 arwa 27 arwani ratu na masigi pak labi 20 pitu kodek sa 20 arwa itu naro na kiring pak Jumadi 3 rupiah 27 arwa ratu na 20 pitu masigi ya lalisui kato naro kita lu kato kidua yang kato de panangka. Ya katana yaro meki pakoi ropa meki komaro itu lo masih apa tabe ini tolerange pak tingarala ada tumai waktu na cedi-cedi itu lo masih tingar punya tu maapa meru waktu na cedi-cedi itu lo masih pak yang mana moro galung yang saliwa yang galung yang mana moro darah, de topa na siapa tahu. Maaf apa ya, na toma parri. Dikasih campur warai rami. Dikasih campur barale. Kasih campur siapa? Nama kurat tahu. De topa ni balu. Kamu rakyatnya sisa. Mai pena toma parri. Tak cedi-cedi tolong sih. Mapa maku kue.
Si punan ni PDM kalau masih gi. Dia masih gi na biasa lerang. Dia nak kuakan jalan. Makukoi mani alhamdulillah. Mabaraka-raka tutungang ipa. Taparuntu yaro, tapanaruntu ni yaro pangiso na waye pala awa. Bor. Jadi taruntu itu, ayo takara jago ka. Siapa mi kada kau lang cederada minalang ni pungalata. Itu kota bori pakai pisau lah. Ya pakai pi gas. Pakai pi bensin. Amle. Pertalite, palanya di bensin. Tapi ro kalukun na pungalatala. Biasa tanawan ro. Yoro kalukun na lang pungalatala. Konroy pole wa inaro. Angka pipana. Angka pipana ro kalku. Pipana menre. Angka masinan na misoi. Yan aru kasan dia tunan kata nawa-nawa ya. Napakara heba pangkabor. Itu borta bias maluca na. Tapi ro kalku Mapa yinu. Waina kaluku apa saudaka alhamdulillah macaning nasi DP itu pariai mape buana pariai nama pai kato pacane nang si DP na la cuka paga angka silada tuon oro si DP pas sepaga alhamdulillah. Ya otoritas ang nyaleta heba. Nega pala heba pa. Allah Ta'ala. Iya na to nitampay kilo masige. Mayro pa di tami galada lo masige la kasi na. Kamu to gaje pau may no kamu to may dara pau ro rilerang. Ako kampok ko ya kasi. Biasa tahu may rupa waktu na din na malada magama. Lumuk te pau kasi. Wani. Ya kuna na din sing yasangi sulo. Yeri yasangi sulo may riolo na. Bale-bale ngolo mondre cedi. Ngolo bandre cedi. Yelo mangolo mendre. Yana rotoro minyak tanah. Kasungguna. Itu pintili sapedai alaku. Sapeda lapoi bana. Kau teroi sunggum mendre. Minyak tanah ya tuo niro pajanangir tapi angka bale-bale ngolo bandring iya naro suloi pau yeru pake lo sappa pau nro parita kwani bisa to nyangka pa bitau ki apa alena mega nutte ya rumah taru alena pa bitau ki baralari ki alena mega nutte o apa lo yutte po Bali, po Lemo-Lemo, po Bura. Ya itu makasih-kasih po macam, po Canilolo, ya miro, po Nabu, ya miro makasih-kasih. Onro parri tapa, amo andre paniki yala to. Tomba toki je apa? May kada tomba ki apa jangan kalapat daw yamma. Ay. Ne rusella ada kadeden. Rusella ada kadeden na buru be ma paro ni yamma. La tomba. Tapi mama saya pun Allah Ta'ala be ma paro na den akan ki usus buntu. Nalapat daw yamma. Ya to ka bacine akan ki me usus buntu apa na pe ya burang. Jadi mama itu buangnya. Nusek kasih kedua aja lawan akan Yesus buntu. Laba itu. Ay kalau makta kapedean. Hormat. Jadi Pak beri na pung Allah Ta'ala liwat kan na biasa mi dene sadari.
Watuero kasang onro parita makor. Tapi si punat tau elo masige pa, mega tolo masige. Pengaruna na ya sabari jamaah tasbih. Pengaruna na remaja masjid, pengaruna na majelis taklim. Pengaruna mana sininna pakuragana panditata. Termasuk mero pemerintah almarhum Andi Nawir. Oh, mapute mayro kegiatan arba'in. Pengaruna mana ya? Magay. Aga pengaruna Bapak Ibu sekalian. Sipuna mea kilong sige. Angkong patolo mute pao. Angkong patolo masulo pao. La kada kibiasa ro kondoni ro maturun tu pao. Yapu pau itabangin, pau apa na rumah tiandre. Allah mama sepuangi. Baraka na pedemia kilo masih gela, yolo bolo imonro pau. Alhamdulillah. La mairo icenga ki pau irempa pak. Ima cuy muruna. Tinggal lagi pakai lobang. Yoro sangi lobang donga kak yanang. Dia mana jenis senanairo, tapi hanya nentarangkan. Ya, iya tuh, lekte kok kan bisa, patorpau. Iya ria sangi lobang, iya pakai rempai. Irempa kimi rupau. Lalu sampulo lo pak liwa digare puru narupole galungin namite pomaralang. Malai pak dempa pau, dia napa aja me rempai. Kali hai, si sepi bau main sonoro yawana rupau. Tapana nakanna pade nandre. Ngale na bampai, kaya na pawat panrasa-rasa o napakulatu wala ako cini. So emosi Batuan na Bapak Ibu sekalian mayro parita nasa bade tamalat damagama. Tapi makukwe kada kadendre. Irempak main pairo, ipakaroko-roko pak. Na pau pacuka, na mo ipau me tomicelo. Pau cico. Pura mane pakaroko-roko. Magukwe icuku-cuku ipau, na biasa dia niala. Biasa mundur matase pau dia ni jampang. Iya naro yasang abarakaka, magay. Pede mega kilong sini. Jadi pole makka pa, alhamdulillah, lena beruta pole ni pasilenarang ni pakasiya. Bawa anak na pa, keluarganya semua alhamdulillah. Al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nayro haji tarimai, dia gaga pamalak na sangadin na suruga. Makanya apa pole tu sapu baitullah itu pa, angkani hawana suruga. Pena yero hawana suruga, ko pole kisau batulai tapakada tawe. Kok kiase pumaji? Hawana suruga itu. Tukada tawe kok kiase pumaji. Payana yase gitu. Kamana ni bepakanjai no tu. Apa ko yawa ko no tu. Ya kada ni tawe kok kimai pumaji. Aja ni di mabisa pane. Tulah ni hawana suruga itu. Penetian itu mabisa pane. Alhamdulillah. Sudah turang yolongi pun ngaji. Awana suruh gaya tu pak masa kita diolongi na macam wila dasewe. Wah. Cuma ya paringarangan. Jadi boleh saya betul lain nalupai gain tahu kasih. Atau digana ita kina dia nak kada pun ngaji. Ya lalu nama kale nyawa tak. Apa kau makale nyawa tak tu bau. Lawa itu apa lagi? Masa meta pasingan kaya ruk kada te pun ngaji na. Ya rublawannya loh. Pikir karem te pungai tapi memang nalupit kada pungai tapi makale nyawa kai. Boleh kan orang ada yang jampain kata lisu kana kah? Sakitnya tuh di sini. Apa dia itu tuh?
Apa kitu rio to kai mamoja manre ku detona. Apa? Mamoja solo ku detona au. Jadi aga pale kona pataroriase kita we alhamdulillah. De pai naliwa kanjana tu kamaria wa kimundro. Ya ku pujila ada munria wa. Lo ka buting. Ai ya ku ya lo buting ku pujila ada ku de kuri meja malibu. Biasa muto nalen reto guru takade. Koki mestes kaka lalangatiku. Tanya ka tupung gawalada. Lalangatiku re. Tanya ka tupung gawalada, kaka nona taraki ai. Mapai, yoko Maria kimondo pa menyawa-nyawa. Tapang ke punggawet toto bawon ni. Tama ki Pak. Aman ni. Tapi ko no kiromi jamal libu Napa ki sisi timpu? Tapang kay punggawata. Di apo ga kosong. Tatay di lelepong. May bawanan re kebe ustaz na nabanan re. De ni bawa kebe ustaz na mubasir. Dorgare. Ya poko Maria waki tapakala tekan Jawa jadi ustaz itu apa? Pada mana semua. Alhamdulillah. Makanya opa guru ngilori pada ini mana ibu. Kalau kibutingi aja na tapi ya Maria se ilau. Mangga sampulo lokoro tapalak 1000 tingkai. Engkau pasti kaporo. Wah, apa be pondalangnya nakutanan. Keliru ki kokoro. Pako capu ipajan itu. Dia jawab pe nu ustaz, Maria wai tilau. Kareki angka muga apa no tumi bandak-bandang mega ko bandak-bandang. Kapana tutama kali yang kista senoro-noro makutana bandak-bandang. Kagano tumai ka bandak to nga si mi walangi. Nak kare ka bammu toy bandang tapi angka tu ustaz tu Pero apa ini tapo Maria se ku capu dia Maria se karem. Narugana puji pa emir nakutaran. Jadi pede ya waktu Maria wai pa pede tarakka ki. Tapi kapan atau lime ki monriase. Kadang nak gitu. Dia tu nak kada toriolota. Aja me lutu kede na suku panni. Na de na suku panni muna me mulutu. Sampu ko tu. Sini tong-tong lebih kok. Jadi sekali lagi alhamdulillah hadir di komisi itu. Baik, mati jangan temundiru. Dia apa banyak? Iya. Jadi magiro na paralli syukuro ki pabere na kung Allah Ta'ala yero ayat dendre ubacang ngiri pamulanna wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nareko musukuru ki pabereku utambayako. Jadi manasa. Tapi nareko de musukuru ki pabereku inna azabi lasyadid majapu pacalaku lasyadid. Biasa na bahasa gitu bahasa Arab ya. Lasyadid. Tanai kade mapa tu iti kade bau masadidu mani. Iko kade lagi masadidu mani bahasa Arab itu bahasa Arab. Malat dah mafassi. Jadi kong katau dia nasukuro ki pabere na pung Allah Ta'ala, pacalan na pung Allah Ta'ala amat pedih. Malat dah mafassi. Jadi wadingi maka dapat ya kuang ke kimarasa makura-kura tasadding de na tatamba-tamba tasaddi papidale na pung Allah Ta'ala kapisate sale. Nulle makuras syukuru. Ngapi sa syukuru alun rupai. Alhamdulillah na paulila. Na to kangati.
napigau ulan roal. Ere sangi syukur. Ko duppa kiase reke ditolerange kade alhamdulillah duppa kiase 20 karung. Alhamdulillah. Se dini tandra maka disyukurui nasabak lila. Tapi koi podasi maka dia bayi 20 jero karung anggota kadai apa toh nabasas salengkai siapa gasro napawa diro siaga pupuro berarti pade panalat turiatita ale tamum patatuang yemi ko kadaki alhamdulillah namoro kasiku pakacomoki namoro kasiku kompuro namoro kasiku kompawai kinetania pamasena pung Allah Ta'ala dega agak koridupa iya naruyasang latu riati dia jikoangkan alangi pung Allah Ta'ala patamma ilala latu riati maka di sininna ia boleh mana ngiri pung Allah Ta'ala. Selanjutnya napigau lan roale. Peniasan napigau lan roale ya ko kuani ronna 20 karung pasu isaka na. Itu bahasa naturalo tapak kadang itu alangiolona. Tapi dia napang itu kasi biasa langi napigau. Masuk na yero alangiolona kasih orang yang berhak. Nega yero berhak, sompulo tak kami nama cawe toma parri. Magi na paralu yalat toma parri, papo toma parri yalang laujuku. Ya kuang katau kasih denang kana runtu doi cela. Toli doi bangku mireke mega na parakai. Natapa yalat doi celak pak. Oh, pada kusupu lagi. Tapa milodotu. Weh mudah-mudahan sepo. Tadupa ya seta si tope mang. Bara angka si tapampayang. Dia bina poporo. Jika mudah-mudahan tak tambahi pung Allah Ta'ala daleta. Namanya tina barangka si kasih malang. Bangsa Eropa langsung natarima pung Allah Ta'ala. Makanya dia nawadit pandangin te tumakurengi gagan. Atoro na pung Allah Ta'ala Eropa. Bako digata o digaga waran-paran na pa pekor jarata masaka. Jadi atungangi na atoro pung Allah Ta'ala koe para manyamang ya tutongata. Tapi di kuani ya si pandang-pandangin teng. Pato yero na paken rekaluku mi. Sapa name mandre onde-onde. Nah sapa mo ni. Iya pa na sapa ita kuna paraluangi. Tapi kode na paraluangi na tua-tuai. Akhirnya na sabapura ng kalinga tua-tuai. Paken rekaluku mi. Lo porang loko jolo podang yano, paralu ki kaluku lolo, paralu ki kaluku ringan. Tapakka de kasiro, podangnya ngarepai. Alani. Kodongi. Na 20 meter. Jadi apa paling ya kuang kato makwaro pai, campa-campa iyo kan japo tia sapo wai. Luar biasa zaman-zamanna. Akatutu kisah puai. Hebat gitu hidup pamatandre jamata. Tapi akatutu kia. Pada itu kata mau buang mendre. Mau buang nomi. Jadi meringarang isapu. Kau ading yang karek doi-doi anu koro angka pelo tarik ke sitangai. Kamala sapu. Matu tepat apa lalu tu. Megari mapabuting anu tu na para lu apa kalau kumatundrungan. Ni kan orpe siro mendre ki utapan ang kalian kareo ni kare. Para lu ki gari kalau kumatundrung aja nang pusai.
Tandri suruh. Apa hargai? Tapi kau tua-tuai. Kau tu ya, kenapa balu pak aja nih? Tak apa beli ki pak aja. Nasu sapi nih 20 juta lina. Nanti balu pak aja na. Nak kiman rei? Marah siap. Jadi itu nama kesing atu tuangange nasabak. Natur ipung Allah Ta'ala. Jadi tak pada-pada. Ya nanti na dia nawadi si pandangin itu lupa. Pada lain ni hebat. Pakai mereka luku ya roh hebat naruh. Magala mapakai. Ang kata tu tahu magala curu. Na curu ki bale panah-panah. Ay, bahaya ru jaman-jaman. Tak ada bahaya. Kani alhamdulillah. Angkat tu mek curu ki bale. Apa namanya andre ko de galo curu ko. Sini masalah malah bikin. Lisu ka pemang me isukuru ki pa berena pung Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian barana tambayang ni aga na nalang ni pung Allah Ta'ala sini. Cuma ya romelo paringarang Bapak Ibu sekalian, ya ko ya pa bere langsung na pung Allah Ta'ala di macam mana mui paki. Macam mana mui malai sarah. Tapi kekurangan apa patulia sangi heba iro pa berena pung Allah Ta'ala orang parang. Tuli pa nomor set diero pa berena pung Allah Ta'ala orang parang. Ternyata pa berena pung Allah Ta'ala iro berupai orang para pa iana rupa berena pung Allah Ta'ala kami nang mariawa. Makanya tuh Bapak Ibu sekalian ko biasa ki mamotoro, biasa ki mamoto, tapa natuju ki musibah, tapa pusu otoe atau kapu otoe, tapa kada tu otoe, aja nang pusing otomu na. Wadi moi siapa yaron? Yaru syukuru ka pasalama muki. Jadi wadingi kada Bapak Ibu sekalian, ya sei kesehatannya. Na iya orang parang. Buktin apa? Ya koto malasa. Biasa kata upa nasabah malasa. Icapu mana orang parang? Na burang. Jadi di tongga di singe pa syukurullah dakir pung Allah Ta'ala. Pena ni ro syukurullah dakir pung Allah Ta'ala di di singe. Pakai ni di singat ta. Digau iparentana pung Allah Ta'ala. Inarona kada nabita wa sihhataka qabla sukrika. Sehatmu riwatku dekmu pamualasa. Pakigune. Kapan namacca ni pakigune ya Bapak Ibu sekalian? Insyaallah na tambai dalle ta pung Allah Ta'ala. Nah, yoro wasa den rebutin na Bapak Ibu sekalian, si punang ni pede mega na lo masike kaita barakakan. Pero dendre waktu na kupawa lena gurutta pole ni sapu baitullah pa, ili pole ngumra pa tentu taita no kampun na tayo de na pada bulu na tayo. Ya ko bulu na tayo riaro ko malotong ibulu na malotong itu tapana bulu. Ya ko macella ibatuna macella itu tapana bulu na. Tapi di bulu dari Indonesia pa hampir rata-rata hijau. Batuan na natui mana ngaji. Tapi tahu riaro pa bulu na balala na tuyaji. Tapi di boleh saya betul aga gare me yang dari tanah Makkah na degala. Magana korba na pabarakai pung Allah Ta'ala fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi ma fis sama'i walillahi alanna walillahi lannasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Koiro pa napaturo baraka. Mage nama baraka pa. Tentu di pole umrah pa. Itu nang yang kalinga radio kada. Assalatu wassalamu alaihi. Nang kanai poni radio ri masigi.
Agami balik yana tama waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yana bab itu mulao. Bisa lion itu. Ya ina perhatikan memang total itu korban. Cinek kuah mana ni rokam kota Bapak Ibu sekalian. Pada kuah ni rolo masih dia. InsyaAllah. Lisu ka memang. Yana royala sara. Me ikipak kue rupa. Nasa kata cek de pede mega ni lo masih dia Pak. Alhamdulillah. Jadi ini tolerangnya Bapak Ibu sekalian. Pola abai mati ya jamaah. Na pede mega kilo masih dia. Baraka-raka waktu tu. Nega Pak barakai Pak. Pungal Ta'ala. Pak pungal Ta'ala mimatoha malangi sinin nagaga. Karena itu, ya kumakoi ni rong masalah malabik yang terhadir. Sehat ki, Pak beri kami nama malopo sinalangi kung Allah Ta'ala. Ia naritu, tapai. Apa mau sehat ki Bapak Ibu sekalian, kode nama kasih tapak talur kung Allah Ta'ala. Inaja ki Bapak Ibu sekalian. Karena itu sekali lagi syukurukan ini di mana ngangkai Bapak Ibu sekalian ini rules salawi bolata. Wa paringarangang melo kideta melo pa pasti ta salai bolata. Melo kiare gadeta melo pasti ta salai galutta. Melo kiare gadeta melo pasti ta salai bolata. Melo kiare gadeta melo pasti ta salai beneta. Dia kotanya di salai, alena salai. Batuan na Bapak Ibu sekalian. Angka matunangkan atau mangolo lori pungala Ta'ala. Jadi ko angka ni lo masih dia sebenarnya na Pak Guru ki pungala Ta'ala mangolo lori alena. Maga kadata makukui Bapak Ibu sekalian. Pero otona ustaz de sikai siapa linaro. Bisa liwang ita desa ni patang. Idi mamotoroe, ketoro te saliu. Idi malalangi mas sapedai, saliuang sapedata, saliuang sandalata. Aga miri patama sigie, ye mi pak sampo urai. Betul na kumangolo kimaturi pungala Ta'ala pak ko mero kadat. Ye naru natapae parallu pakai singing mak salam ala bikin ka. Ya ko makasin ni tapak talori pungala Ta'ala, ya na tiriga pagangkan na pa. Apa kumige orang parata na makasih tapak ta, katuan nangampulo naidar panitia pa. Kada asak ki amoje masigi ta para luto. Yo muto itu tasang. Tapi itu ni bawa ki ampulo korpa bara nyamang itama suruga. Yana tu pandrita ka tu nak komana ro yana ramalak tu dia ka patuampulo tak kirin lo masih itu tu magai me kina panyamangi tama suruga apa sa panyamangi tama suruga apa ko ini makatai balo tasde ye garori jalan salo atau ye rori apa sana ri timur corawali latu ni maturia tapasiruntu kiana taron nang imangero sabe na angka cede sumbang aku nahi. Yaitu ngatu na lisuki, nabuka tongan itu. Nako nabuka ni na 5 sabu ise na takare. Cede tongan sa. Tapi ko ibawa kilo ko Bapak Ibu sekalian ni. Iya garo si saburu piaro. Yaitu ni pariampulo barani ni rusek na tau punna. Asal aja takara, asal angkamua. Tapi itu kalau kia salang kamu, tarsa di kodeta ikhlas. Jadi ko yatona cede, yatona de na ikhlas. Semangat. Yatona cede, yatona de na ikhlas. Tapi ko mega na ikhlas ki, alhamdulillah. Amo cede ni. Nilalo ya papa, macio karori gurut ang kato pesantren bang. Upodangnya si kampukuro. Cenenge angka doi taruntu no tu polo. Namo doi polo. Patamatay ko rilala cilingan. Angka na to karamenya pa di polo. Si runtu gai.
polona atau wading pasti sambung tapana isolasi ya garu pala sabar itu tamu saja ya ko tu akatana pak payoro na baca den reimat taro waktu nama pangupon na risali umum pak walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat wadi ma pari-pari kiri tujunna apigau deceng aina ma takunu pak konro ki monro ya'ti bikumullahu jami'a pasti pasiruntumana ngimatur ya siri mundrinna pungalata innallaha ala kulli syai'in qadir nambacumpun na pungalata ta'ala lori sinin nagagaya lena mana kuasa terakhir nasabariki bulan Agustus yaro paralu to pa isukuru ki pamardeka ki yaitu namanya pertandingan yadakan 17 Agustus ya meriah biasa masanya mah aku kasih dena pangi tahu Allah laba di balandai na apa nangkale na memang laga maradi ku tu apa nangkai ku mesi sempa akatana yaro na pertandingan tahu kuaro tujuanna me ingarnyero kadiero riolo romai na wadingi merdeka apa makanjai asik diange iya tu negara jalan apa kuam kato garak jalan nangka kontak pajai demi juara nangka pak golo cek din nami jago dia nami siatoro ai pajai mah golo demi juara tapi ko macca ko masedi be mundur yon ronna be cipire macca tahangi goloe penyerangnya macca patame goloe pakalat itulah yang mau dibangun Pak di bulan Agustus ini makanya sampai biasa lalu angka to alosi itu roi oli biasa to itu latomba angka deh lagi di torioli na de rulen menreki mapa si penitorioli batuan na yero ya ko angkai cita-cita mega tantanganna ya ko melo kimala yero ekko caramu nah kalau aku raga jadi kehidupan ini perlu perjuangan karena itu di bulan 17 Agustus ini anakku semua alhamdulillah merdeka ki bangunlah isilah kemerdekaan ini dengan kita bersama-sama mengisinya dengan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya, kok nih roh? Itu na perlu pemalampe ini. Ya, kau angkan isukuro kita beri na pungala Ta'ala, kajame sinin na angkan isuro pungala Ta'ala, kaniniri sinin na napisangkang ni pungala Ta'ala, tataja ni barakai, yaitu na maloton ni alunge. Na paturong ipong Allah Ta'ala bosie pamanasa kari pamase. Na porunua na miti-miti. Na digatanda na. Icinin na bola mat darungan ni rumay poliase. Dega agataha bolata. Tapi be miti-miti kan de. Kanran na pamase. Tapi lakuras syukuru sibo sinna apa nasara kade pal apa ya lau kiri pungala Ta'ala tajami pasuron na barana paturungi pamase polerilangi na bukai baraka polerikana kuang kasala pak pole manang iria lo dampang alor pungala Ta'ala lo toba kari pungala Ta'ala rang lo dampang alor padedi manang tapi narikuang kadeceng di galai sangat dinna pole di pungala Ta'ala mamagi-magi ro dicengin na wadi pada pigau para wadingi salama relini on roci nampae natola bari akhir Ramadan Allahil musta'an alaihi iklan billahi fi sabil haq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.